tio, wachopo gie digo, anda digo kamor. Leva no royo, nale no tenwi, ayo pete ko tenwi. Biye no ko da kanya no, ma ti waka. Ye pa ka te no bi no so da no ne. Ah, mana se na ya ti mo ma ni ko no, o ara ti ka te ko pa na ka no ne. Ye ko ka no. Wande buli tere wa ko ko ka ka ko yo. Ni no ki na ko si ko ko ni ke buli ro ka. Que no está con el ocaso ni na tipo comido ni dan ya pun suarawa ya pun granadi Kigo asante ani mo gana ini ano asante mana ilu gana ini ano mana asante madam Una llamada lo ves, si es no va a tener
graduate. Nitiere kiti adek. En wuoth mochaki midwa tedo chiemo mondo chiemo ne otim ang'o? Ochiegi. Nitiere kit adek manyaka bedi. Mama mosetedo ong'eyo maber kata wuoro ma jaode osetedo ni itedo gi kiti adek. Maka in gi kiti ariyo bende ibiro tedo? Sufuria ok nyalo moko donge to ka en achiel bende moko. Manyiso niya wuoth mar skul ni ne wabiro somo rieko. Wakelo nyithindo mondo osom rieko. Nyaka wati gi kiti adek. Kiti mokwongo en nyathi ma koro itere skul kae. Wayiere uru. En ng'a? En nyathini. Kidi mar ariyo en in janyuol. Mano kidi mitedogo kimanyo rieko. Nyakibedi nyaka ne ma kich ni nyuol nyathi mikelne japuonjre donge. Kidi mar adek en japuonj. To gimomiyo timo kama en niya janyuol nopidha yani kuminigi mane yanyo ne ber omede ameda. Tie jonyuol moko ma en usikasane mano nyuol kendo biro kendo tere skul. We puonjo nyathi ayany ni in weche ni isolo ayany. Yesu pa. Aeto niwinjo ka jatich Nyasaye kwerowa niya ne wawe miyo nyithindo mirima. Bing'e gima mirima timo? Mirima kelo blood pressure. Koro seche misegiketo mirima kuom nyathi ibedo tuo mar blood pressure kuom nyathini. Hallelujah. Muma to wacho ni ka mirima omako ng'ato kuomu to kik owe mirima tere richo. Kik owe chieng' podhi kapod en gi mirima. Kik omi Satan thuolo makamano. Amen. Aeto gimoro ma bende upidho kuom nyithindo mabiro tamo ugolo mbele ka. Ni in odi thumbe ma ywakie gin mana mag Tony Nyadungo gi jopiny kande thumbe mimiego gi Kanungo ka. Ema ywak aywak okinyi nyaka odhiambo. Nyathi en mise. Gimiketo e chuny nyathi en mise makoro rite oduong'. Kidwa ni nyathini obi omiel disco ket ka thumbe iga kapod otin. Biro donjo e chunye to chako dongo to dongo mayombo thumbe mag Nyasaye. Nyathino ok nodhi e chokruok to kowinjo ka disco ywak ibiro mana fwenyo ni nyathini nopondo sasa momoe garu. Mondo tem mondo kopi jopi duto. Gima jonyuol nigi graduate sani otin. Temuru mondo kopi. Nikech Madam Rose oseluor mogone bitis nyithindo gi adhi wili. Jonyuol gi ok bi e bura. Mar ariyo ok gichul. Abena isenia. Onge kaka inyalo wena nyithindo gi taani e buoyi. Onge okabro mane. Sika nyisira gimoro amoro biro timre e skul kae. Cause wan e church. Wan e kanisa. To gi dweche ariyo ma wan go gi. Kik kethgi. Miya gimoro tim dala. Nyisa ni chukua kitabu somo. Atasoma. Owinjore janyuol. Nago koko kani mondo jonyie sound and read. Jomoko ne wigi tek nokotimre nade? Ok nonyiew. Koro kok ne nyiewne, bugno nyalo konyo nyaka ja grade 1 dhi nyiewne mondo som during this long holiday. Owinjore jonyuol. Ere ng'ama nyathine kia somo kuom nyithindo ma graduate? Miriambora. Hallelujah. Viene a ser hermoso. Hallelujah. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua. Inua Yesu. Hallelujah. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua.
Guru mena jel kuki makero her. Moro jadi nama masale jeda kujo biara kuka kima jedo kige na kujogi. Jadi kujo mawan lagi. Oh nada hinya. Amen. Boleh kan mungkin ada nota sama di bereka. Ada nota kumada yang makonia ah. Ini kau kalau mau jadi guru mau jual mi. Jadi nyakio kau memang mama. Berapa katanya guru Guru kau mama ni. Kau panggil. Sama tiga orang. Graduates from final class to grade 1. Yes, Mano director. Chiwo certificate. Yes. Kamano. Aya. Kamano. Mano Magiso King David has graduated. Wote tushangilie tupige Bwana Yesu makofi mazuri. The next is Trevor Dylan Omondi. Tupige shangwe na vigelegele Trevor anapokuja na mama ama guardian katika jina la Yesu. Wachilia sound technician. Wale ambao wamepata, unaweza keti chini, unaweza furahia na mtoto wako, tutakuita baadaye. Dakika moja tu. Yes. Wow. Kuna kipawa ambao wamepewa hapa katika jina la Yesu. Kunaye. Yes. Mama mchungaji anasema watoto waendelee kusoma hata wakiwa nyumbani. Yes. Asante. Barikiwa Mama King David, mnaweza keti. Mungu akubariki. Aya, Trevor, kanyaga pole na mama mnapokuja katika jina la Yesu Kristo. Yes, wachilia. Trevor kanyeno muradiwe na mera. Madam Muslim, kuja mshike na manager ukikabidhi Trevor Obija. Haya, Trevor anakabidhiwa. Simama vizuri, pate picha. Hii ni neema hii. Yes. Neema hii. Asante sana Trevor. Ubarikiwe na kipaji ambacho amepewa hapa kutoka kwa mama yetu. Kwa hivyo wazazi wa mtoto tafadhali, yes, msonge karibu. Mimi sikuona akipewa jameni. Sikuona picha ikipeanwa vizuri. You can rewind this. I want you to give this vizuri wapeane. Yes. Nataka uchukue ile. Chukua. Yes. Na mikono mbili. Aya, wekelea vizuri. Yes. Wazazi pamoja na mtoto muangalie picha pale. Mchapwe. Yes. Brother, you can give them one. Come on. Na usi. Yes. Na make sure nikini ukombe haya. Thank you. Now, thank you. Before you are given, tunataka picha ishike vizuri venye unapewa. Yes, pamoja na mzazi. Yes, picha ishike vizuri wakati anapewa pamoja na pensheli. Inamaanisha yeye aendelee na masomo. Angalia picha tena. Yes, thank you so much. Our brother from the other end, thank you. Yes. Come on. Aya, salimia mwalimu na unaangalia picha pale katika jina la Yesu. Thank you. Aya, chukua penseli pia na uangalie picha. Yes. Thank you. Yes. God bless you, Mama Ashley.
Yes. Angalia picha pale. Yes. Tena ingine. Yes. Ya mwisho. Thank you so much. Tunashika haya. Picha. Yes. Apokee hiyo katika jina la Yesu Kristo. Amepata mpaka kalamu. Thank you. Kamera loro pinto que tuviera llevado a de dos. Thank you so much, Miriam. Yasayo Wedikili class 1, Utima Tech. I want to call one of the parents. Aya, Kevin Ochieng amefika. Tunataka aweze kukabidhiwa. Madam, songa pande hii. Usimame umeangalia huko. Mama Edmond usimama huko. Aya, Kevin kuja. Simame hapa. Aya, unataka kupewa hii ni yako, unapewa. Sawa. Yes. Aya, 1 2 3. Tumpigie makofi anapochukua shahada yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you. Yes. Come on. Yes. Yes. Next is Joseph Otieno. Aya, lo creo uchuma be. Yes. 1 2 3. 1 2 3. Ero. Mano Kevin Otieno. That is Migaya. Yes. Migaya also. Geuka hivi. Nataka usipatie kwanza. Simama na hapa. Haya, wewe unampatia wapi wazazi? Kujeni karibu. Yes. Haya, 1 2 3. Yes. Haya, pengine angalia picha pale. Yes. Kamano wapi upigie Riki makofi. Ameshachukua certificate yake. Ina maana pole pale wanafika. Kamera inawashika kila upande. Aya, 1 2 3. Apewe cheti chake pamoja na mzazi, wakae vizuri. Yes, I can see the sibling is also there. Yes. Asante sana. Ubarikiwe. Next, Emmanuel Alex Ochieng. Emmanuel. Mukaweze kupokea. Wachilia Frank Otieno. Kujeni. Yes. Frank Otieno. Yes.
The camera is getting ready. The camera is getting ready. 1, 2, 3. Yes. Apewe certificate yake. Huyo sasa sio mtu wa nasari tena. Ameenda. Hey. Yes. Hilo kamano. Senior teacher Madam Roslyn anaenda kupeana hiyo na ninahesabu 1, 2, 3. Angalieni picha. Hallelujah. Tena. Yes. Asante. Huyo ndio wa mwisho na tumemaliza kupeana vyeti na hapo. Yes. Tumemaliza kupeana vyeti na hapo ninataka upige makofi mazuri ya 1, 2, 3. Piga makofi. 1, 2, 3. Hey. God bless you tena. God bless you. To all our graduates, God bless you. We wish you all the best in your next academia step. Mahali munaenda mkuwe na baraka. Mungu awabariki au wapendwa. God bless you. Yes. Let the manager say a word. Mana